Tới đó xong. Không ai mà lên thơ chẳng là bữa sớm. Thôi chẳng thôi. Thật rồi. Tôi sắp hết nè. Tốt tôi mới xin. បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទនឹងឲ្យខាងធ្វើការផ្សាយយូរបាទដោយសារ Facebook ជាប់បំរាមបាទវិន័យបាទនិយាយទៅប្រហោះទៅក៏បងប្អូនអត់សូវឃើញដែរបាទសូវឃើញទេដោយសារតែ Facebook ខ្ញុំវាក្រហមតាមជាប់ក្រហមក៏ពេលអញ្ចឹងមិនជាប់ក្រហមមកចំណុចក្រហមទេគឺជាប់បំរាមតែម្ដងបាទជាប់បំរាមតែម្ដងដោយសារមានការ report មានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ខ្ញុំមានការនិយាយអំពីបញ្ហាមួយចំពោះបងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បាទនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទេដោយសារតែយើងនៅផ្ទៃតែមួយយើងអ្នកព័ត៌មានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាប៉ុន្តែណាបាទខ្ញុំឃើញតាំងពីថ្ងៃណាបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែទៅស្ទូចត្រីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអីផ្សេងហ្នឹងបាទក៏មើលក្នុងក្រុមឲ្យមើលព័ត៌មានអីផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញបងប្រុសដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែបងប្អូនព័ត៌មានក៏ដឹងថាអ្នកណាហើយបើជាបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមដឹងថាជាអ្នកណាហើយបាទក៏ឈ្មោះអីបាទឃើញជា voice ឃើញជាវីដេអូបាទឃើញជាការបង្ហោះបាទតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាអ្នកបង្ហោះឬមួយអ្នកដទៃជាអ្នកបង្ហោះទេបាទប៉ុន្តែបាទខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំក៏សង្ហាក់ចិត្តថាចុងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក្រមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសិលធម៌បាទហ្នឹងហើយរបបអ្នកសារព័ត៌មានបាទបងប្អូនចុះកន្លែងណាក៏ត្រូវមានផតាំងបាទត្រូវកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែផតាំងគាត់ដូចជាហួសហេតុបាទបើឲ្យផតាំងរបស់គាត់គឺអត់យកទៅជាមួយសមត្ថកិច្ចទេគឺគាត់យកផតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់យកផតាំងរបស់គាត់គឺបាញ់ទៅឲ្យអត់ដឹងថាបាញ់ទៅឲ្យអ្នកណាទេក្នុងដែលនេះហ្នឹងគាត់ថាយើងខ្ញុំសុំមិនចេញទេឬមីការឬមួយអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍បាទបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចរចាអំពីរឿងប្រាក់ដើម្បីបិទមិនផ្សាយជាព័ត៌មានហើយក៏មិនទៅប្តឹងផ្ដាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចមកចុះបិទទីតាំងហាងមួយកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងធ្វើលើសហើយខុសហើយបងមានគុណធម៌ទេបាទបងមានគុណធម៌ទេបងមានផតាំងបាទបងធ្វើជាអ្នកព័ត៌មានបងមានផតាំងបងដាក់ទៅសមត្ថកិច្ចបាទដើម្បីសមត្ថកិច្ចគាត់ចោះធ្វើការបាទនេះជាក្រមរបបនៃសារព័ត៌មានបាទតែបងអត់បានដាក់ទៅសមត្ថកិច្ចទេបងបែរយករូបគាត់បង្ហោះជាសាធារណៈបាទទោះក្រុម Telegram ក៏ដោយបាទក្រុម Telegram ក៏ដោយអីក៏ដោយបាទបាញ់ទៅបុគ្គលចាប់ជា2ឡើងបាទគេហៅពហុវចនៈជាសាធារណៈហើយបាទជាសាធារណៈវានឹងអាចបែកធ្លាយក្នុងក្រុម Telegram បើយល់ទេវានឹងអាចបែកធ្លាយក្នុងក្រុម Telegram បាទដល់ពេលអញ្ចឹងតើគាត់ជាស្ត្រីដែលគាត់រកស៊ីប្រភេទដែលបងបានគេងជាមួយគាត់ហើយបាទបងបានថតរូបគាត់ហើយបងបាញ់រូបនឹងទៅគម្រាមគាត់ដើម្បីធ្នូជាប្រាក់មិនផ្សាយនឹងព័ត៌មានបាទបងមានគុណធម៌ទេបងមានបេះដូងទេបាទបងមានគូគិតទេគាត់ជានារីគាត់ជាស្ត្រីដោយសារអាហារ3ពេលបងធ្វើបែបនេះបងមានគុណធម៌ខ្លួនទេបាទបងយករូបគាត់ដែលគាត់អក្ខរកាយដែលបងថតនេះយកទៅបាញ់ទៅឲ្យបុគ្គលអ្នកផ្សេងបាទដើម្បីជាធ្នូក្នុងការបដូរជាប្រាក់បាទហើយតាមវ៉ចជាសម្លេងដែលក្នុងក្រុម Telegram នេះគេបានប្រាប់ថាបងបានទទួលប្រាក់ពីគាត់100000រួចទៅហើយ
bà đập mơn đuôi ta hơi bà đập mơn đuôi ta hơi và top mau bà chỉ bong ban đầm nâng bị này nhau mặt đất này có bong này gì thằng kia mà phải mơn hay đấy ai còn ta đập mơn ai bong ấy nữa ta đập mơn bong trong ba mà phải mơn đây bà bong trong ba phải mơn hơi bong cầm riêng cốt tha nâng đăng từ đo sầm mặt cách ở nhà thờ mù là tháng nâng ở cho bất tị tăng cả lại cốt mình ai còn rực xị bàn tiền tê bàn nâng bong trăng bà bữa sân chỉ bong vô ca ngõ nâng nè nhầm sợi chạy đăng ấy mà này bong còn hà vậy để nhầm đăng tí tuổi bà tuổi đi đã chạy oi bong mà được dừng nơi ru đi chạy oi bà cả chấm này đăng trời riết á tay nhầm có riêng pi bong ôn bò đầm miên xem xe như đi xem bà ở cho bất tị tăng cả lại cốt rõ bữa sân chỉ bong miên pho tang ấy thầm tới bong đã từ sầm mặt cách bà đã tới sầm mặt cách tư làm bây giờ sầm mặt cách của mình trên ca bà rồi dương bà mình chỉ cho vẹp sen bà cái ca dương sen bà bong sầm mặt cách của mình cái ca gọt sen bà chấm đi gọt sen bà hàng chấm đi bò con nhưng chấm đi sen chắc nè bà là ngày con tài bong bàn giờ rụp cọt bà tại đã chỉ xa thế này hai bong cùng riêng cọt nằm bây giờ bạc mùi bong khóc muối bà nó nhầm có đạp ráp á bong khóc muối ní bữa sân chỉ có đặc biệt đang bị bọt cầm hành chưa tivi bong ban rung phết chỉ muối quạt hai bong vô lên tu quạt chia sẻ và chia stray đa từ tôi sẽ vào phết có đau có quạt mình sẽ bọc quạt đây có mình sẽ cặp có mình sẽ đặc biệt đang cầm bay cặp bị không có đây có mình sẽ bật cái đây mày đấy này ai ra xin phết này ai tới tận đây cho mưa nhung con có miếng sắt bọc quạt này có chiếc stray tí bay bị bắt ăn à trà nó nhưng mà sợ đừng hà mạch má đây bà bò ha kê chỉ xa thế nè nâng bẩn tu kê khăm mà bà khóc vì bóp ra bất mọi miền Nam của mũi chấm mất bà nhầm ní một nhầm thọt nó nhầm cất khi ở lại nhầm plek ở này và tay xua thả bong thui chân trời on bong thui chân trời on nhom mọt ban bật chân ấy chớ này còn thà bong vô luôn ai để thà bong cầm bông để thui ấy bà bong cầm bông để thui ấy chắc nè bà bong miền khu ba chim mình đồ on bà sân chia sợi tray mà nè năng ủi thì hó nè sum tô bà còn chọc sạch chìm rồi sai lại còn bạn chọc sạch chìm rồi sai lại nhưng mà tay còn chim mà nu được nhom này hơi nhom khơi mơ tưởng vừa tới việc xong rum bà đại nhom mơ tới việc xong á việc xong đại bong chia nè sa po miền mà nè bà đập bay prota ha bay pil bong thư trắng thọc tiếp á bà thọc tiếp này bong sầm lanh thọc tiếp bong soi bị thọc tiếp ấy thọc tiếp này bong sầm lanh thọc một hạt ấy bong tới cầm riêng kia để kia chỉ stray kia giờ khlu bọc kia tới bắt đầu bạc mà về thôi nè bà giờ khlu bọc kia tới đó chỉ bạc thế bà nhưng đang thà nhóm dây đã là nhưng đang quạt kho có robo chi viện ở vị trí chi viện chia stray đã rồi xịt hết còn nó là quạt kho nhóm đằng bà tạm chỉ bằng bà con tay xua tha có mình chìm rớt hết có mình chìm rớt xế nhé rồi sao ta có mình chìm rớt xế bằng con bọc bà chắp vô chị chìm đi đam bay ấy đam bay trên châm chi vứt bà đam bay chi vật hiệp bông ọt ăn đặt cốt bông ọt chui cốt bông bài thật thua mạp cột bà sân chia rụp đi ho tu tem prote trên chỉ rụp cột chỉ mục một cột bà sân chỉ còn miền côn sông tô mong sai sông tô chờ sông tô bà sân chỉ còn miền côn sông tô của nào sông tô
គាត់បើសិនគ្រួសារគាត់ឃើញឬមួយគាត់ឃើញបងប្អូនគាត់ឃើញអ្នកភូមិគាត់ឃើញគាត់ខ្មាស់គេទេគាត់ខ្មាស់គេចុះបើសិនជាបងវិញបងខ្មាស់គេអត់ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍យកឲ្យបងយកអារម្មណ៍គេដាក់អារម្មណ៍បងខ្លួនឯងវិញបងខ្មាស់គេអត់ណាចាំតិចទៀតវាអ៊ីនធឺណិតវាស្រូបតិចទៀតខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងហ្នឹងចាំតិច slow បាទបងខ្មាស់គេអត់គាត់ជាមនុស្សក៏គាត់មានការខ្មាស់អៀនដែរបាទគាត់មានការខ្មាស់អៀនដែរមិនគួរណាបងធ្វើអញ្ចឹងណាមិនគួរណាបងធ្វើអញ្ចឹងលុយ 4-10 ម៉ឺនបងមានដៃ2ជើង2បងអត់ចេះរើមែនបងអត់ចេះរើមែនខ្ញុំក៏អ្នកបងមានដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរឲ្យតែរបបស្របច្បាប់រត់កង់3គេហៅទៅបូមលូឬបូមលូបាទគេហៅទៅជួសជុលផ្ទះគេជួសជុលតខ្សែភ្លើងតខ្សែភ្លើងតទឹកបាទមើលមិនតាំងអញពណ៌មានស្លៀកពាក់ស្អាតបាតអញធ្វើអញ្ចឹងគេមើលងាយអត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់នរណាមើលងាយខ្ញុំទេពេលអញត្រូវយកពណ៌មានខ្ញុំយកពណ៌មានបាទព្រោះខ្ញុំធ្វើកាយផ្សេងខ្ញុំត្រូវធ្វើកាយផ្សេងដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំដើម្បីអាហារ3ពេលតែខ្ញុំអត់ធ្វើដូចបងទេមិនលុយខ្លាំងណាស់ទៅក៏អីបងលុយខ្លាំងបងចង់បានលុយខ្លាំងហ៎បានបងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាំមើលវីដេអូពេញខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈប់ទៅបងឈប់ទៅនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញឈ្មោះបងខ្ញុំអត់បង្ហាញអីទេតែក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេដឹងហើយបងមានគុណធម៌ហ៎បងមានសតិសម្បញ្ញៈក្នុងខ្លួនទេហើយបងជាមនុស្សទេណាបងជាមនុស្សទេដែលគាត់ជាមនុស្សស្រីទុនខ្សោយបាទគាត់យកខ្លួនរបស់គាត់យកមកដើម្បីដោះដូរនៅជីវភាពដូចខ្ញុំនិយាយដដែលចឹងខ្ញុំថាគាត់ខុសព្រោះរបរនេះវាមិនស្របច្បាប់ទេជារបរដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតចឹងបងអាចណែនាំគាត់បាទពន្យល់គាត់ប្រាប់ទៅគាត់បកគលគាត់ឯកសារនឹងបកគលទៅអាជ្ញាធរដើម្បីអាជ្ញាធរមានវិធានការជាមួយគាត់តែបងបាយយកវីដេអូនេះណាបងមើលខ្លួនឯងណាបងមើលបងយកវីដេអូគាត់ហ្នឹងគេដាក់បិទបាំងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូគាត់ចឹង slow បាទវីដេអូគាត់ចឹងហើយបងយកបងហោះឲ្យបងកម្រាមទាបប្រាក់គាត់បាទចំនួនមុនដំបូងគាត់ឲ្យបង100000ហើយតែបងបែរជាទៅកម្រាមគាត់បាទយកលុយគាត់បាទចំនួនបាទ100000បន្ថែមទៀតគ្រប់20000បាទគ្រប់20000ឲ្យបងបានបងអត់បងហោះឬមួយក៏បងអត់បាទប្រដឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីបិទទីតាំងកន្លែងហ្នឹងណាបងណាបងមើលបងមើលណាបងធ្វើសមដែរបងបាទបងធ្វើសមនេះអញ្ចឹងបើប៉ះជាសាច់ញាតិរបស់បងតើបងគិតយ៉ាងណាវិញបងបាទបងគិតយ៉ាងណាវិញចាំស្ដាប់សំឡេងបងបងឲ្យមកលេងធ្វើចង់អត់ពាក់ស្រោមបាទចង់គេជាមួយគេហើយអត់ពាក់ស្រោមទៀតបាទអត់ពាក់ស្រោមទៀតណាចង់គេជាមួយគេអត់ពាក់ស្រោមទៀតឃើញគាត់គេការពារខ្លួនដែរគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពគាត់ដែរតែបងឯងនេះខ្ញុំអត់យល់ចិត្តបងឯងអារម្មណ៍បងឯងជាស្អីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបងឯងប្រហែលជាមិនមែនមនុស្សគ្រូបងឯងបងបាទទូរស័ព្ទនេះបាទថតគាត់ទៀតហើយបងស្រីគាត់ថាទុកទូរស័ព្ទសិនទៅពេលដោះសោរីដោះអីបងឲ្យមកលេងដោះសោចង់អត់ពាក់ស្រោម
ស្ដាប់សំឡេង đang là khai cái bắt mong ở này nhỉ bên mà nó xí tiết đi nâng dễ thoáng mong mong bồn trường vừa ban lư hết lối to mò cho bang kia mở dây ở cho bang dễ cái mà thầy mơn luôn đấy rồi ôn anh do đã đọc mơn mà khai thì vô là ôn anh chua theo cái ôn đó thì vô bên năng ấy ôn anh còn biển nếu mai giờ ôn anh dây trăm cân mưa giống bông ngọt vô rồi còn biển là ai đọc mơn nào lấy luôn tâm dây thiệt trong ôn anh ta trong bao của to tiết của cho là mình cho chỉ riêng bao ôn anh nhận đấy nó bông bông nhận chui cho làm hạt này bông mà bông ấy thì sẽ lấy những nhôm giấy ta giấy ta con hướng đọc mơn phây mơn nó ở đây con giấy cho môi nhôm mà nó ngờ ôi che ba bông ôi che cái này nâng đạp lại co chụp tại mình có chụp đi đã vay sách ở si plebet chẳng có bọn đấy ban được nhâm cho úp hiệp ban còn trai mang ơi mau mau បាទស្ដាប់មិននឹងសិនណាបងប្អូនបាទស្ដាប់មិននឹងសិនបាទបងប្អូនស្វែងយល់ណាបាទគាត់ដឹងតែកន្លែងហ្នឹងដាក់ផ្លាកកោសជប់ប៉ុន្តែរកស៊ីព្រឹកភេទបាទហើយគាត់បានតែគេងជាមួយគេទាំងមិនដាក់ស្រោមដល់ថាគ្នាទាញភួយតិចមកទៅ10មិនដាក់ស្រោមបាទគ្នាជាមនុស្សស្រីបងមានខួរក្បាលគិតទេបាទខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេអាប់ដេតខាត់ទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតទៀតតែពិតខ្ញុំត្រូវនិយាយពីរឿងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យផលទេអ៊ីនធឺណិតមួយខែ15ឡាស់ហើយដល់ពេលតែការផ្សាយអីបានមើលតែ YouTube បានមើលតែ Facebook បាទតែការផ្សាយផ្ទាល់អីដាក់ទៅ slow កុំអីខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់បាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយអីផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតតាមក្រោយអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបាទក្តៅលកជី